Tauno berdeda penampalan. Ya falu kami fifu wa wadud zoita Yesu Kristo. Wa fa omasilu wa fabusa didikan kami. Iya. Iramai yang masih berkesuaya. Situ Bali berhubung kedang babi untuk batelu positif 2020. Ehale moe basura 2 Timoteo pasal 2 ngawasara hidup ngawas keletelu dimana tahu di bawalan baya uge onodu baya ade dan uge bawa yang buat itu ada bahwa kiri Yesus bahatian rong ke bazino atau baber daef faim apani hasil faroi sitola mamahal dan yang patugoi ya fauna uge bana hafa makau amaidola simai manu awa kiri Yesus sisa fefu hari hazimai manu baloi haloronia wangali balazo afunia iomasido ia solohe ya baheno si pasal daniha balo sang la fotakula ia nasilukuna wasalatannya daoji fufuna ma'umarum buanobi sonobi ada sohalu tanu badedeu hadiani wa'u iboto kisadania badedeu soaya fefu hadiania terdeu Yesu Kristo ni susuki moroi bamezimate mau Davidu anu dari kurian somusodede ada kedu udah bere bahwa utara bamakau irege rate ada ula zamanuku bale usamu kesu daru malilo balania ada utaha fefu hadiah berni tuyu anda ena ulakamu goyo murifi anda bahwa Kristo Yesu anulah kami ada sila itu siduhu daru mali ada dan wafau ita baba amati bafau ge ita baba auri nakataha maka ba'amu ge ita dania baba asalama naya ita mau sila baya iya goi mau sila ya ita dania nafaroi ita bale safari iya te bai sa ipo sila iya irugi da ada manobalan mangari Yesu Kristo yai daro maliu ade sino mabaso sino marong edo na dema to bali favoriti ma fama o guna gino ni baba mai ni sawa gele to Yesu badi no na doga ya fefu shalom ira amani masih berkesuaya tasuno lo balangi batane suatu yang bahak ke dunia sino palu kaya ita babere hugo ade bafatuan lu jelas ke dia siapa nasibai tini buka damaku ade ya ia daun minggu ke-19 setelah Trinitatis ada gani rohania lobalangi sampate lobalangi lobalangi ono dia Yesus Kristo bagi hanya ini irama ini masih berkesuaya badar mani lobalangi sino baso baso taromo basi magad bau besi to balik klinia beri atak hati ageng luahani apa atage andre lo angoli boli balo atage
seda abin awal betulnya. Dali seda lehnya fatatu, lehnya faire gitu. Amai dola lo masih pagohi. Abina ibu heli bagu hisa dali ibu di garis akhir garis finish. Walaupun ilmunya juga juara. Si manugay baba mati si Romao kaya ita sinuban wa Yesus. Boy atage ita babe amoy bami. Boy atage ita babe moy base kolamangan. Boy atage ita baba mononomo taro malilomangan. Dawa iwa basura heberayo pasapul ayat 35. Baboy tabu heli be amoy bami bukeun. Si maneli polau-lau tanah eus. Tafarong tenahuta babe pamanu me itungum ila aha terbawa aja. Ifarong datang na bay atage ita baba nu balai. Na bay atage ita baba yamu ita baba modasu balai ero ita. Tera mana bumi. Ira amai na masih bakazoaya. Oi gadadem, o sambala, o masih, bay atage, mesok beri gadadem. Tuho, tefakau babe amun inon Yesus, Sarah, lefaroi baba nah fama kau kenia. Lefaroi baba nah fama kau kenia. Ayo ada bangga wasi teru. Ya fauna uga bana famakau amai dola zimoi manugo abo keriso Yesu sisuk. Amai dola zimoi manugo abo keriso ita nalefa rei ita babana famakau kenia balala aliu sinoi patus tete dalam walai tera mana babai menjadi dunia. Si mai manugo le ihana wangalui balazo, wangalui ge, wangalui anak, wangalui oketa, hana. Afu-afunia iomas ia somedia ia. Daewa le irero ia bawangalui sobuna, fokus ia bahaleo sino ibe ke lobalai. Fokus ia pada le irero ia baso yang ngangana. Bawangalui sobuna, tetapi fokus ke pada level seluruh dia dunia luar. Dalam situ bali dono dunia, enak umufus lalah halu, sinola padus dunia. Dalam era ioi kata dunia bawangai halu, ai tahu makau, kewai lagi jadi. Ira apa ini yang masih berkesuaian? Ada zino amai dola famakau mas to bali utu bagi netuan. Ya ia daun era dodo sitobini ade sili alwabai. Amu atas ilmu ilamu berheli. Fehede safaka nilau da wana badanita. Bahagia ia tadi itu. Ani hasil ukur da famakau anu. Ya ada fonga batu, ira omonga, satu hada, si tengah oda, si falazi omoda, balalahan oda omoda, si fahum oda, ba si fahum oda badan. Dah ama ina, zolau oda famakau, nani oda fanahatut basetekiko ita, basealita. Boros imane daira kalifusi ni masih berkezoaya. Enam farita babana fama kau kenia babe amoy enon Yesus. Dua. Tuho tefakau babe amoy enon Yesus. Dua. Lefaroi baba sedak kenia. Ayo ba ayat 5 manina. Baheno si pasodaniha bana leusa lafu takulai nasi legena wasa katanya atuh
ila ama ina ni umasir bakaswaya tanda simona baba sedata bate takula ia takula femona dan ni futai tanda simona labi kenya makko la ohe ohan dan sinomana ni tomo ni ha ni takula ni be makko sito bali duma sito bali maido balala mauli siya romano ila talifusa ni maseba kazoaya ni hasi pasanga basozi tobali wewe itu nalo hade sito bali wewe dodo babasunda hata maka yaita kala tea hade sito bali wewe dodo badae baba soda kade ya iya daw ila ama ni maseba kazoaya ni hasi fokuda das kembali ke kita hani hana mo fao baba kan hana mo lagi aja tatu abe itu da wala tatu ko da fata hete baik kalau masuk ke keberanian me faulo balanya bota so Yesu Kristo na bota si faulo da balala luar dahil mabaya tawi ada na sa ifadala maina alam ni uguna endia dahil mala tawi yang itu dahil mala tawi yang bersedekah ilengkapi alat-alat di uguna endia sehingga lebih niat saya faham bahade fadila amaina ni masih bakizwaya na bagini tefuna yang ada sufi tuan malaman ini na noso kanya daw saya leataw ya mus leataw ya nudu irama ni masih bakizwaya hadia bibanada ya ikasinoban wa Yesu hadia banada ya ikasinoban wa Yesu pamulama sifat sedekah ya iya dalam mas baik taro mali obalahu dan itu bali senjata pamulama ududa adalah taro mali obalahu berbenu abotu badada taro mali obalahu da awala tasnun berbenu abotu badada taro mali obalahu da wa mereka ini yang talifusan yang masih bakazwaya hadiah pada nasada menolong ni faman selain mengadu adalah famati falau sisaki bafamalua famasi pada badani dah baywa na Allah fazifati tadkhil babe dunia bana obehi dunia bafabaduga khania nitan na mana ba umui bo galite ba dunia bayi ho zan nabi baita sunnah na sozo dunia ita na sozo hilohi ita na sozo fatito de koda bai sulani amaina Yehova zan lori da angane salahia hadia ke Yohania ta masih di faudu koda masih pasada koda tade na igania ta fabadu ke kenya idana dalam baywa mi masih di fatito de kami bami angane salahi zolohi ani ni asik tola mamalu da faluka wa ahkadud ba faluka be bona sio tarayo bana dani falwada bazolohi ileta dani falwada bale malita dani falwada wazifa udukada baita sulani hadani falwada tau masih uya lagi ba mangade kasalahinya di mana Yesus kembali tuho tefakau babe amon emon Yesu telu lo sila ego zile farajnya babe aso ta bagi kado ade ira ama ina no masih batuzwai Italia fado Italia atani Italia ade
anak. Oh ya begitu dulu tadi. Dan ada wala fokus kita, babe mo enonizo aya, babe mo enoni keriso, hana, oh ya gohito, do tanah babe suka pagulitan lagi. Tapi ada nyonya pada enang fokus kita, enang tak usah malu, babangai kalau ada dunia. Ireke dania lo, osile odo kita, nesoro dunia kita. Dae semua keberuntungan dan ya ita sama di Yesus. Lihat osile odo kita, bahkan lagi kita. Dalam iwal pada rumahnya, omahnya bisa nasoro sendiri mati. Hadi ibu ai, wala fariyo walani. Badai ako to badododa, walang teul. Walang faray bani kasamati. Ibisa walangi bani kasamati. Ibali si pahuknya. Ibali soyong walangi. Sungguh luar biasa merina burakada ya ita samati dunia. Leyo sila walangi yang samati. Leyo sila walangi rila faray kanya abay ng Yesus Kristo. Ewa ay famakausa naisi masoy ay ka. Bayatawi kamina. So Yesus Kristo sa loob. Dama ikay ng Yesus. Balala halawa res lipat usted ko da masana. Iyadu si tubali ni tanah badodo. 2 Timoteo pasal 2 ngabua si 5 imane. Bahaya si pasada niha. Balo sa lafotakula iya. Nasi legona wasada nyado. Iyadu mangani. Mana sewaktu le daromali lo balagino. Sino tubali urakama. Bamaane ko yaw sa mahubu ya iya. Yaw sa ngabelo ya aga babamalo ya iya. Iri sabolo daga babay mo inon Yesus. Sawagel lo balani badi mo no mga daga. Iya